Ebola zamesezele bana yanga mone kende nyoka moyo nitele mwana ndumba bokele bo waikate muna kongo waikate muna kongo waikate muna kongo waikate muna kongo muna kongo mone kende ngoma tamu sisanje pakundundu pelekete pakundundu pelekete pakundundu pelekete pakundundu Matondo mafwana kwa bampangi baonsono ba nzila Kongo RTV benota kutulanda nga tufu kuntsiza mputu evoluta kutulandila mwa onsono lubaka meneki ya mbote kya fwana mu mandanda metodi yaka ma nzila Kongo kintwadi ye papaka mufekete yevo ku nzila ya masinu kuna tutabaka lusadisu lwa tata ingénieur Valérie Lukau yani tokutusadisa kuna nzila masinu bwabuvo sitwatambula papaka mufekete ya ndisika kutuvovila ngatu bilumbu bya bidi kabaki di kantivo katuse kumkikwani kia mbote ntete sedieto kia mbote mbuta ebwe mavimbi mbote vraiment tuse hivyo bampangi babidi beta kutulanda ngatu bubifulu bya mpila yemumpila kantivo tubaki di mwantangwe parce que luti diaka munzila ngatu muvana bantu nsasa yandinga kikongo ko evo kutuvo vidi ya kikongo ko wana kia mambo kwani bon kamambo kwani kome boso bamuta batanga kingana vo bana bamboka bavita te monako mana tangu dimbo mengi mfoko vo kamwa kisaluga yingi tunakia bilungu bibi kadi mono longi ngina kukinkimba atokele momba examen lande examen tu fete kolozaji nanizabana iboso bobo donc awakele kumvana beni mpwasi kako mukutana diaka ibeno ya tatamena bimo kubitu to yuka mokena mu nzila Kongo RTV me unu nzambi sadisivo fintangu fibaka mine bika to tatamena mu kubitu zeko unu mukhansamu oluzulu kuteza mokena. Vraiment tutondele ngatufu ndinga fioti kwa bampangi kadivu bakusosele kantika bakumweni ko malgré que wena nlongi kuna kinkimba me mwandinga ngatufu mwafi excuse uvana kwa bampangi tulombele lemvo kadi kolokina vo bayingi bayandi di bakafu ngeta tomazola landa mamutu vovanga batusila lemvo kadi boso ntelevo bana bamboka bafita temu nako mana tanguli mwa mengi metuna kaka tata mena ka mbangu wa mambo mutayatika kadi mambo mumena mfunu beni ye dina mfunu bontamu za onso no to bakanga ntamu kuza vovo voka tubaki di mpwazi ko bilu bina kele ka batule mvukela kadi nanga bin kakili be yinga fitu na kala me tata mena kaka dina unu tutele voka ni wei bika ka to waka dino mana vo tata mena moko bietu to yatika deja. Vraiment tutondele nga tufu bampangi lutambula milemvu mituki di kwa sedi yetu mumandanda metu ma nzila Kongo RTV kadi futwa yansi kadesha kintwadi yipapa mumambu matadi di beto bakongo kwetatuka papa nga tufu twayansi kadesha kansi mwantangu kidivo kinkimba kikubaki di ntangu ya bidi kanti tuzuri ya katofutu kilansamo wabetu bakongo kwetatuka hivyo mpe twazaya wabambu la moyo kwa baonsono beta kutulanda muzaya kinkulu kiansi yetu mubambu la moyo parce que yambu yodo ditaditi kyuvu kyoke ka yuvula vo beta bakongo kwetatuka nanga tojako kala ntangu tojako kyuvu katwavani na kyo tete mfutuko katwazola ntete sansi la kwa bantu muzaya nkamfunu beni kwa beto muzaya kinkulu kietu
zai kwa kinkulu totavo jambu jamfunu itu bambu la moyo kwa bantu vo kinkulu zai kinkulu jambu jamfunu be kadi kinkulu ikiau kikutunatanga muvisa fulu kyokyo tuna unu kadi momo tuna unu matuku mkinkulu mena lembo kwa zaya matuku mamambu momo tuna maunu ilembo kwa bakisa singukieto mpasi zeto kese keto ntovuka zeto ye muntu ndondoka ze kinkuluku lembo lokala ye mweno za sikila mu zingu kyani kyoko kitizinga ye ntangu kutalendi bakisa ko zingu kutizinga kuna peda ka yempasi ka kumuteza zaya bweyi mbazile nene zingila kadi momo makala imau kwa nikaka masinga kala bikuma bya diambu vuka bisobeleko mambu peka malendi sobako imfoko vo ngombo zozalvyoka mambu mumavyoka vututi mutata mena sala utusidi sita monavo ensendo mya mambu myomyo sita tata mena kaka ezinga unu yevupe mbazi idinavo muntsiza zingi munkangu mya yingi mumwa onso na bantu bobe navo bena yenzalu ya sikila ya bakibeni bena yezaiki yawo bazolanga bazaya matuku mau bazaya kinkulu kyao kadi kyao kikubaluenge sanga muzaiki nkombo twavanga kadiambu katavanga mamboteko yolite kutunata mumambu ma mpira yayi tutazinga ye muntangu yina silo bakila munzengolo yesoba ndiatuluzeno ye muntangu yosilo munavo nsobolo mpezi yandikikota mube beto bandombe beto bakongo tuna ye mfundu vutu zaki nkuluketu kadi vutu zeki nkuluketu fyongono kyao sitalenda zaya veiva vavya ye veiva fungu ye vutu zeva vidi vafungili nanga sitobakanzila wa muzevu bilumu bikwiza kanzila ya sikila yotu lendelelanda kinumana vo momo mambi matu nete kuku wafulu kikituna kama kadidi agako kilivana vo mbazi ezimu tuzinga kakala zinga zimu kya kiese kama yangi zimu kya mpwena nanga yimfunu wa zaya kibeni kinkulu yeto beto bako ingeta tutumini landa mfunu wa zaya kinkulu kitu kansi babidi mpebeta vovavo vo papa yani ze kinkulu sekendo kikena kinkulu yani mambu kasadilanga kya mambu momo eske kamina minkisiko kamina bweyiko kadivo kinkulu unu muvila kena ibankaka mpeboka baze ko kikongo ko beta vova beta banzika kinkulu kina kingatu vo kindoki kyalongi lenda kubafana kinkulu sasa mundinga ya français yoyo babukelanga vo histoire vraiment kinkulu imambu mumu mavita luta mu mateka kala mateka salama mu kosonsoko wa diambu wotule letala mama mazayu koso mazayu mazayi kinkulu tulongokanga physique tulongokanga chimie tulongokanga économie tulongokanga droit yeboso bobo mais soit mon avon mon akati kwa sokwa diambu na tulongo kuna skulu uvuidi histoire historique mais tu vuidi be malongi makinkulu bongele levo histoire yawi to mavuvelanga mambu momo mateka salama kinkulu kakina kwa diambu dia mbiko kinkulu izaya momo mateka kala kadi tuzevo momo mateka kala mavuidi bikuma momo miauta mambu mana votaluaga va mambu ema votaluaga va mambu mena bilanki alors tumwene vo bilaki na vuka kiseko keleko kakikatu kitiko mena mambu malendele futukila diaka ikutuvanga diaka ambasi idina bantu dina mfunu mulongo ka histoire zaya kinkulu kyao kadivo bakis kinkulu donc edi jambu kadilwaki jambu da edi na liakala alivuka tuzole le kuvo mambu makala diaka mena mambu ka jambu da nkisiko vo jambu de kindoki ka kindoki ko mu jambu da utu na beto babandombe ye beto bakongo batuvidi sinzila mo maonso matadidi mambu meto tumonanga mambu mambili inge utamona
ovo mabambuto mantama mana ndilandi kakabeno eske tuze ko develop katuze ko ntomono yankangu ku kikutuka kati bambuta ba uvu enkondo ntyanene kasi vonga kwa nkondo kumasina kutukwatuka imfuko vutu vidisi masina meto ebeto muvonga jaga siki bien yatanga nkanda umosi koloka kalavo nti ya Corée ikivuzi limu kinkoleka nti ya Japon nti ya Chine ba mfumu za Corée babaka nzengolo ibalomba kwa bamazayi ba Corée vo isalu biole byanguli balomba salu gantete basingika ndinga ya kikorea codifié yao batula yao makodi donc batula misiku yeba zaya wifiti voveluanga wifiti to sonekenwanga siku wazole budyamu dya zole dya ngudi balomba kwa mazayu kwa mazayu bauvo lusoneka kinkulu kieto tukakumatuku na teye wao bakudiki fulu kyogo katuze kakizaya keneko lusosa lwa sema yodo belo lumwele dilendele kala kadi ka funka mbote kovo zayi kwa bantu kwa kalanga yebonsoma mabulu fulu bibinavo kabazedi ambu kwa kambote ko muntu kafitiki zaya kwa katukidi mubaki savekena yezaya kuti fitikuwe idinavo nzayi ya kinkulu kieto katumuni diamuda ya tsaka tweti tata mena abeto mpasi zelezingi mikadi katuze kututukidi kutukumi nibosuki yendiki kiyendi muntu ndoka zeye kukatukididi kalindi zaya kukwika fitikuwe ikansi papa idiodovo voilà unu tutamona vo kinkulu kyokyo kina kabajeni karakwe ngatu kabantweni yako kinkulu kyoko ngatu kabeno kabatata kakabeto kubeto batwena katulensi za kinkulu ko meidi navo beki uvudidi tufite za kinkulu me lwazu bina byo tufite za la kingeta bambuta bankwangangu ba uvo muntu ndondo mwenevo nzira yoketa kuenda kayina yasikilako kavutuka katukidi bapangise to bafumu ba uvo futuka bana mpambu wavidila kati vo muende nzira takuenda muende takuenda kona dia kaomboteko nkwangangu futuka kafutukanga iyuvula enzira yaingita kuenda ngai yawo kwani ndamu futuka bana mpambu ivutuka kizaya idina vo beto mutandu kitu muende vo mama yingi mpazita kutukotela yetufitizanga vo nzabu itakuendela vo katukizeyeko tulenda vila kadi tsinsa nzina makanda mabantu momo meti salama ku este ya ntsiyayi babukule rebellion kadi ko batumuni mama matsaka bobo betanwana kuna bazeye nkibazole ye momo babo bazole levanga kama vanga meneka katete unuko tukamunza yayi nkangu nyono mikalanga kububu bobo bakalanga batemu kaba kwa yadilanga bobeto bakulu beto kaba kadi kububu ko bazaya bwei munzama makele vyogelanga nanga ntangu yakalavo mindene mizidi ku Kongo bambuta zeto kabakibakila ngangu zazaya vo bo bantu keba bitakuiza ebu bakadila nanga bakadi mama nenda kala mikolo kinavuka twazaya ko tsugani bwei batu nyatila yebatu tula mukinkole yibampangisi to bayingi bafwa bankaka bamanata nzizamene impasi zina yimuunu zakinu ekututonganisa idina vo momo metiluta etufiti mozayanga vo koso muntu kafitikizaya kadi bambuta bawo mvita bazandu koso muntu yifula lyaya babende babanda kese bawo matansa mbwada vakoko ganzo koso muntu kalengosela yoidiani ta mukikongo inkele nsambwada bana koko ganzo koso muntu kavyeko sona nkele wayani kele ka wankaka ko kimuntu kieto tuna munsina vo tuna ka kimuntu kimosiko tuvuidi ba Kongo tuvuidi ba Luba tuvuidi ba Ngala tuvuidi ba Shwahili koso bantu bene ekade lubiao koso bantu bene lusansu lwa nduna vidi sa lusansu lwani kaza yanga nyovo tiati lwa ka fiti tiati lwa ko bubanka ka bena lusansu lwa ye mu mbogena zimusu kala zao bumbi vyo ka itata ndundu bisantu ya niveau kyuvuga dia ye ngwai ye mfumu
tivana mvutu vo beto bakongo tuzayanga jovo kolokina tutatatukila ndinga ya beto kibeni tutayambula ndinga ya beto kibeni yevovanga ndinga za bantu bankaka tuzanga vo ndinga zila tuvovanga bena bantu tazolaka tuzoleko bakumini bamfumu kwa beto bakumini kutuyadi la voilà mujambu janki nwai vovanga ndinga ya mfumu ka vovanga ndinga ya waiko ivu tutadi dijambu jakele kakadi wau bayingi bobita kuza kwa beto kabazolanga vuva vikongo beto kakatifutuvuva mudingala yentangu takuvuza mukikongo takutala boso kimakampamba yeba fufuluki yoko beto tatidi mona nsoni muvuva ndingeto au babakidi kimfumu babakidi lendo takutuyada yekutudyatidila yekutuvanga mpaza zampira tutataminanga vuvanga dila beto kwa gume kama lendi sobako kadi beto katusobele muendo yankwendela ko zayanga diovo ku nsi ya Belgique ya tuyaro kuvuidi bibuka bibiole makanda mole mangudi mabantu na ku babugula vuba flama yeba walo yetekela ba flama batelama ba walo bakili kubadati dilanga na teye lumuke ukina vuba flama batelami kansi inkiadi ya bubatela mena identité yamu de sens bazenga diovo totomia ba flama français ka identité ya yaka wizili kuntotomia eto français pas question qui m'a fait voir qui et plutôt qui flamme voyi Bruxelles koloki na vo mbanza ki mfumu ivui le kwa beto bakulu feti vova ki flamme feti vova ki France il faut que vous y wa ou vous kuigiri ko yuvula ko so muntu kala ko Belgique vo wele va Bruxelles vo zo so sa ki salu feti zandi ngaza zizola kadi vo muna boutique una muna ki salu una muntu la keza ko vula mu flama feti ko vani na mvuto mu flama vana mvuto mu français kanune muntu wizili kuvovese mu français kuvovesa mu France kuvovese mu flama kanuniti jamjanki ba flama batela baba munavu ndinge to yivididi fuku vubeto ko tusijaka yelendo ufutukila lendo kieto fuku futu fiti sadila ndinge ngeti vraiment tutomini tonda kadivo e sedieto tomini kutusasila bweyi tulendele muzai la kinkulu kansi unu papa bampangi bankakavu kinzonzi ngatu kya makwela ngatu kinzonzi kya mfwilu muntu avakavuva kinzonzi kina kafitisa yatete kinkulu vobwe kadi unu matoko kama vuvadi ya kinzonzi yaika kaka zimbuta za bantu muzaya pasu wavuva kinzonzi kina fitisa yampedi aka kinkulu vobwe kakimbuta kaka bantu ko mudia mfu kimbuta mukadilu kya ko yemukimuntu kya zaya mulongo walongomo kana nenda kala yimfukuntu kaswa kinindende na de katuteka ko metuka muntama kinzonzi bambuta za bantu batanga kya mujambu danki kadi bawu babake dintangu ya zaya ya longuka ya nimambo tangu siba ya dikavuva bazei fa kinzonzi kulendi ko takibeli keleka bombombote ko vukuzeki nkuluko mifite zaya mazimi mamambo muvuvela voma mu mantoto mifite zaya mazimi kinkulu kantoto voilà voma mu makanda mifite zaya mazimi makanda wazaya mu nakanda enduna muntu ansumba enduna mwana nzo enduna mwana nima mena maozo mifite molongoka mewe longokela mavu kutabita mukulongako ambuda bavu ndamo yendingi vututanga tuteza ngataki nzonzi mnyangi ntangu nzonzi kita salama ngemkwenda na mumona una muzaya una ndiatulia nikinzonzi kuyadetsila kyao kyadiyambo bayandikilanga kyabingana bito matewanga kyamamba bakilanga bana mena maonso longo malongo ba yibosu kinkulu katulendi ko zaya ko vuka tulongo kelekyo nanga kivuki ko didi kivene kimvutu ko kinkulu keto muzaya kyabo bafiti kyo kutulonga beto sempassivo yivo tutavanga mbogena zizi video yi mudamu dateza kutususumuna diambu dina baba diambu de tata ka mfuki vraiment ka diambu de ngiyeko diambu ya beto ba o kala ovuka lembwa kala kadi futu tombe bidi fo beto tu vila kwetu katukali kwetu diago il faut que vous kala kutoka bantu kansi bantu kakabena ko so bantu bavuidi nsa bavuidi nsisa bavuidi ntsao bavuidi vous totalement tu fais totalement na kala bakongo il faut que vous faites ça qui ko tu fais zala boko
mais oui José beaucoup vous mettez que tout longa bo idina vo muzaya kinkulu kieto mambu longo malongwa mubusikulu bieto beto kinkimba ga Congo tu vuidi kuri mo siba bobelango histoire culture ko tutezanga longo kwa bana beto ba Congo kinkulu kieto ndinga ki Congo betezo na futilo kanzi tezo kya malongo yakina kibeni kya sikilako kifete yikilwa au programme normal mabonso ba yindulwa bambo meme na maman ka sofula mamanka mais vous tout mener tala kinkulu kieto kakilongwa yakala ko école primaire yakala ko école maternelle kinkuluketu katise kinkuluketu kakilongwanga ko kadi mubifulu tuvuandanga kavena yebima ko bambulanga moyo makinkuluketu bowele kumputu so mona biteke so mona bifulu ya siswa babitungwako baveni byonkumbu so mona munkumu za zibalabala bina bya onzo no ibilwazu bisadilwanga mujya tata mesa empisu lu evunzailu ya mambo mavyoka kwa bantu kadi wa wizili mubalabala baveni nkumbu kingana mwana Felix kajangu nkumbu yo yanani ngiyesi ndiso zeto yani wakala muntu kingandi wasa ema mambote njamja nsetu njamja vatadi yetu bon idina tangu sankaka siwenda vo mais ekiki tekeka kanani tekeka ke mbuta kingandi yani wakala umusu tekeka kitasonga masoda mumwa fomu mambu ema bye bantu babo bavonda mujya kingandi tamon mpila yoyo iyawi tamba keselwanga nzailu ya mavyoka kwa bantu wenyu zaki nkulukie to muminkanda tanga minkanda eske minkanda mina bonso wa vumba kidinkanda eu wasoni kwa tata Raphaël bachika mabampu ya mandwala wasoni kankanda voici les yaga ou l'histoire d'un peuple par ici de bien volenda sonsa kwa bampanyi pasi batuma mona nkanda wa una boso ndina zaisa bon neti introduction générale mama tadi kinkulukie kadi votenge mayingi swazaya peleko maonso kamena kibeni fuana ko kamena mukikongo mpeko kansi mumu kati wa swazaya mayingi matadidi lusansu lweto matadidi peke nkulu kiete nkanda wao unabeni mfumu kwa muntu katanga wao mteza zaya beto bakongo ibanani mteza mpe zaya ntovuka zeto yezaya mpe ngoloze zeto kadi katulindi soba kuvuka tuze ntovuka zeto kuvuka tuze mpe ngoloze zeto ifuko vuka inkulu kizayo ngampe mu masomo kwa idi navo ngadi fuene muvana bantu kubinavo balungu kile mampinda makinkulu teza sonekanga minkanda nyuma bafitivuvelanga mamonkulu par exemple soneka kinkulu umama tadi limbanza ngo tuvidi département d'histoire qui ISP il na Canada mfunu vo bana bankaba vanga zi recherche uzaya banza ngungu kuyatupa buyatungilwa buyakadila mundinga kikongo kikongo to mona ga mufalansa ga bitikueni la ga tu fais des choses auto si tu andika longula mukikongo kadi kikongo tu fiti kuvutira mu ofuluga nzituso c'est vrai que kiwayi kutakotsoka bamindele kina nkobo beni vo utavuwa mukikongo bantu bavisa nga babanza nga vo kuna ngangu kadi betu banza ngangu indinga ya kinzenza mengangu ina mumpisulu za mambo muntu dovisanga mambo lende muvuvula mukonso ndinga yo yani beto za ndinga beto jambu ya mfunu beli yedi lenda kanampe muvuva mundinga kikongo me mambo mu davuva muna kikongo mena mambo mampinda beli mambo mu mena voka koso muntu ko muntu lenda kada impisulu zini ye muntu busika kuwasi kama muntu ndu muntu ndwenga me una muntu ndwenga kamuja vuvele français ko una muntu ndwenga kamuja vuvele kikongo ko me una muntu ndwenga kadi mpova zutavuva zitisonga vo mayindu maku mena madeda kana beni mena masikila beni mena masinga mabeni vraiment tutomene tonda zaya kinkulu nga tufunga ngeyevwendi kuna nsiza mputu tuzaya kikongo tuzaya kinkulu kieto kadi bankakafu wena fafa RDC ngatu kumbanza nguvu wele kunsiza mputu unkatu mono kisidi ya kankongo ko unkatu mono nsobele kwa min nationalité ngeka kwa mwesi mputu vidisi kinkulu kyako evo vidisi kikongo kyako kakena mambo mambote ko
tuti teta mana oui papa ngatu mbweni. Non, quand il m'a fait wa quoi na kwenda kwa Amerique. Vraiment. Oui, nkungu linda size ekusoba. Ntili linda soba. C'est Mais mazimi ma kusoba mo. Kadi momena mungeye kimpeve kya kusoba Soba ke vraiment. Pasako vo kituki di français, mudia kunkazi kasikia ndende mungeye. Ah donc ngatu ntiko nikakasobe. Oui, mais qui mutu kya kwa kinu. Et dia tu fais dimona mais oui mazuzi ya mona mu video imosi. Kiti kukianti kiti ku France kiti ko nkangwansi na batela meni. Ba uvulu kula bandombe ba. Bambuta ba uvo enlela ntsomba ka tomena makinuko. Ntseto kaka. Kadi yi ya utazigila nkwa imeto bakumeto kokugena masina meto kukumela. Il faut que vous tu zayanga vo kana vo tuele. Bambuta ba uvo mbemba kana zietele evundu kaka mfuma yinki nsiaku yovuiti. Ko mo yintseto. Kongo kaitoma ko ubeto moskatika tsizio dioko kikongo kakivutuka bankandu kanzitsuko ubeto bakongo tutatatukila kikongo tutondele papa Kamufwekete. Merci beaucoup et kuna kundambo ya mashinu kwa tata ingénieur Valérie Lokau Bwabu tuzele twazaya biloazu bya beto bakongo kia biloazu bibi tulenda sadi la mpasifu et twazaya kinkulu keto. Bonso telenge mao ya vous vraiment peu mbogana to kalaza ovo loazu kantete muzaikisa kinkulu kwa bana katamanda kongiyelenga ku King Kong. Oui. Wongele kuna ndona za bakendo zikalavana zola beni kwa vusa mukiko unu tele muno beno ba complexe luna zola vuba tikongo yali vove ka fonte dikotata kabangutu longa kyo imfuko vutu tadi ditwele kabena mu nkomboko ndungu nyo kadi mwana zaya se ngudi uzondonga mao vo bana beto kabazeki kuluketo vo bana beto kabazengi ngeto ko kombo kwa beto bambuta kadi bambuta ba uvo baleke babwa kantsuki etumba ba ko bambuta ibanani bambuta iboko bena yelwa bena yenkayu bo bena ma yindu yenzayilu za mambo mu mitifufu mama tadili kinkulu votu zole le bana beto bazaya kinkulu kya longo bafitikyo longo idina vo dina mfunu beni mubushikulu bietu votu tenge mu constitution république démocratique du Congo ba tele vo malongi mu primaire maternelle et secondaire mena mulutumu lwa nguvulu ovo mulu yalo lwa province kiki konde le kinmana vo gouvernement provincial kabakanzengo no ya sadisa minkanda milendele longa kinkulu kya beto ba Congo kadi ku Congo central kinkulu keto tunaki au kya beto ba Congo shikakala kinkulu kansi ya RDC beto fiti kalampe imuma fiti longa kinkulu keto kinwana mwana Congo kazanga vo yani nani Kenya ikukatuka. Donc ndongo kolo muzibi school wenda kumputu wenda kwa Alemani wenda kusukuna kwenda bana balungukanga beni kinkulu kansiao ibato makozaya Yeshua monavo tawuzani kaka tuta YouTube kavo bamayala bakongo kabeta lende kutwali sa poteko mebu jambunya bayingi kabazeki kinkulu kabazeki ko bijisala kisao kiyendi kadi muntu ndoze kinkulu zeye deja ekuma kya mambo bweke yantikila po makulu foto menezitala vutele vitoma landa beni si discours à président russe Vladimir Poutine mais vous détectez mambo maonso meti luta vakati kwa Russie ye 6 ans kaka za Europe so mona vuka kafuti bambula ntete moyo mumuma tekakala ye sansi la ko barisi vous tutazola edi ko kadi kuna ntama una pe mayantikila tala mama tulu wake katuzole le ko vutusha jaga to bwakalia ka kufonza bampela yi donc mumuna unavo za kwa kinkulu kifite kiesi sa muendo longa kwa bana beto kinkulu kieto ijambu ja mfumu be kinkulu kina tezo kinkulu kya vata kinkulu kya kanda ça c'est dans la famille tata ye mama bafiti longo bana mazimi makanda mao mais muna vata luvwende vata lufite dozaya nani watunga vata kweda tuka bujanki yeboso ko kweda tungomela
kinkulu kya lambo kinkulu kya kilansi keto kinkulu kya nti mina maonso bafite longo kanga bana bafite zaya utu sidi bafite kuze carte d'identité bayingi beti yuvula o beto bichikiva munka secteur tuna utamona ifuko bana beto bayingi bazeyeko ivana ngakure éducation de citoyenneté pour l'université vous yuvule ko bana par exemple province comme central il vous dit combien de territoires bayingi bazeko kabalongwa ngakulu ketoko kyansi yetu ya Kongo kisinsi katulongwa ko kikulu katulongwa ko ifuko bantu kabaziye mambo matadidi chao vraiment qui a biloise bio bio mais biloise là ça quand tu biloise c'est malongi musiku programme scolaire c'est ça kadi mu malongwa mwana mena makazaya fukalongelo mu kazaya biloise kazole bozotele bifwanisu biteke voilà bio bio ya onso bina zisite zozo zina vous abambula moyo zina bambula moyo cimetière ya mpamba ya muntu ya tungo ifite bambula moyo kadi kunu vuwele kusingini mwana sika viyo mais nani ke kukanki non va va mankulu kasavu même jambu yankika fitu kuntungila kimaga kanini mujambu yani ebu kakale tangu ya mwana sika za yakikulu tuizidi vambanza ngungu par exemple mbanza ngungu bonso mbanza kaya vwando kwa bantu baneneko katule isinsu kimosi kitasonga bantu bubalukira kuko bantu bobu batunga ngungu bantu bobu bavana ngungu valeur yote na yao fututele bantu boso bamuta kisombe tutele bantu boso bamuta kwa bamuta dokolo tutele boso bantu bamuta zayobi bamuta mfindazi bamuta zazinge bamvivilila tout ça bobu kala par exemple le premier chef de cité minga tu fite kala bisizu soit tu rompo imosi par exemple fite kala ya ntobobeni vous dites follow los ambote peut-être ba de tout lampe monima ya yani donc bampanyi pe bo basala va ndambo ya ofitra vana batuzi bifwa nusunga tu masoda matatu donc bena ko ye katulendi fije ko mona beto to communiquer ka mambu mahonso no kaka bamfumu bobita yani mahonso no kaka mumbo mfumu non. L'histoire n'a pas commencé avec Mobutu, n'a pas commencé avec Kassavou, n'a pas commencé avec Félix, n'a pas commencé avec Joseph Kabila. Bah, on peut bien avoir 4 bantu bobo, nkangu na bambukila moyo. Ba fulu kina pekina kwani ye songa ya kinkulu. Mais donc si vous voulez mbanza bakanzengolo yina. Parce que tu n'as pas de décision pour tout téléphone, croisement ya fulu qui ya balabale qui vient nkumu par exemple, rompo qui sont. Amutangu ne kiki kondiri kwa baka sisu ovona ni teki kamfumu kisombe tutungi tutudi dikovana bantu kusiwa vyuga baze ene kisombe kenyuna tutufike soneke na nikane mfite songa na nikani muntu moso mutadokolo wakala mosi bamvwa mazanzimbu za sikila ye wasadi saba yingi bakongo bayingi bakoma mbongo munjira ya mutadokolo mimi muntu ampira ino nkulu kena yani kwa bedi tufite kunsanisina kadi una boso mbandu kwa bantu enya ungu bayingi betavanga zi affaire bena mama munkita mimi muntu nduna vuidi mambo mukavanga mafite lungo kwa bana beto bweka kitira bweka yandikira kinkita gani kino wana bana bavaisa vo kinkita kimvwama kakitunga kikulu buzulu mukisalu donc bifulu binani biteke bifwanisu bina bya onso no bimanane ninkanda mbedi aka bilwazu bizailuanga enani tulisonika miziroma c'était raconter mambo biographie tulisonika minkanda mitivovela kinkulu ndambo ina donc bina bya onso no bina bilwazu bya mpira mumpira byo bilende sasa baleke muzaya kinkulu kya vatadiao kinkulu kancha ingeta tutitata manaka campus vo e toi zaya sukisa mandanda meto kintoa die papa kamufeke tikati tulende les zaya mpedia kanga tuvumu bukufi beto bakongo kweyitwa tuka idiambu jujunga tufu dizoye toma jeti sazayi wabantu kwa bidien beto bakongo kutwa tuka beto bakongo kweyitwa tuka konsonkango bantu vuili matuku du français c'est les origines matuku ce sont les origines. Quelles sont les origines ya beto bakongo mubantu basoneka minkanda mavovela kikulu kieto muvuidi mbweno za zingi yesingi tulenda vovela par exemple monseigneur Kivelier yani wasoneka yawavovela mpe matuku mabakongo tuvuidi mpe Van Wing
pelo diaka wasoneka kansi tunampe yenkongo ndondo wasoneka yowavuvela kinkulu yematuku makongo nzolele sunga ngindu zani mbweno zani kadi zina kibeni za mfunu kwa beto bakongo zaya mbweno zozo za mbuta bachikama pesa vutu kilo diaka kwa umusi wajukuti kusisa kulua beto mbuta mfumu mwanda nzemi kadi yani mpe vizo yoyo ya data bachikama yani yao kwa nipika katambikisa mpele kuvo yani mpe wanene vesa yao yawakota kibeni mukati kwa mambo kibeni muna mazimi makati kwa mazimi mambo mbuta bachikama yani vo beto bakongo twatuka kumbata mongo ayechopi kunlambu babokelanga vo nibi kuna twatuka bakulu beto batuka kuna yebayantika kulumuka malembe na te ku ndambu za Afrique du Sud au désert babokelevu désert de Kalahari ye la ndila kuna bayantika tomboka diaka bayantika tomboka ye bayenda tungi mavuma mayingi Zimbabwe yebonso bobo kukaemba kufeshi bankaka bayenda tiku ndambu za Cameroon ye baiza kunda beni vana vatungwa mbanza Kongo yentangu batungwa muna mbanza Kongo de yatika Neneva zadivonga batu yatika kuna tungi malembe yemu tandu kyo kayandika kwenda vongi Kongo yekuna kubikwa nsiki beni munefite kalila bamindele bayizele yikuza kutsa mwamvala ngani wakati kwa beto mematuku meto beto twatuka kumbata mongo wa Ethiopie. Alors, bambuta ba chikama wasonga na nikiokyo vuto lendele tala mukanda ni wao vasile yaka voilà carte kiaki tendwa kiaki na ngambuta nani ka songa ndeze ko baka mwene mu carte yayi mutendwa kiaki afedika ye mwene sizu kya rouge bweki songe nzira yoyo ya mbwaki ya wijisonga nzira ya yendela bakongo vo migration Congo. Alors mbuta na nimbuta mwanda nsemi ya niveau tangu ba Congo batuka ku luaka ku désert de Kalahari ba yatika mata buka bibiole bya salama memena makumi ni bonso munzira kimpevi kadi vozolele zala kibeni matuku mabakongo niveau malongi makimpeve tanga nkanda wake wadani wa malongi budu ya Kongo babogelevo makongo kadi muna bafana ngibeni lusansu bakubeto bwe bayizila batuka kuzulu kuna ni kumbotete babokele mbotete ka Kongo yekuna libosomo mais vous durandi mu mamata di boso historique nsoni grozana ni sambuta bachika mayani vo bambuta zeto batuka kundambuza mbata mongo Ethiopie mais bwe bali wakila vana mbata mongo Ethiopie mena na mumuna vuwele munkanda makongo ba kudulia Kongo kadi muna wasansi na mau bwe mavanga mimi alors muntangu yoyo bakongo bayitika kuiza bubaluaka munani mumbata bayitika mata bukuza tunga mbanza Kongo bibuka bibiole bya salama mbweno za mutamwanda nsini buka kya ba ngudi za nganga ba uba yinda muntetwa mbu kalunga yebaiza kunda vana mongo bata ya mbanza ko yebobo bankaka bayinda kufeshi kaemba yekuna ndamu za kamera baiza bwana yebayantika nenevesa Kongo kimbanza Kongo ye tunga Kongo mu tweka tu samba no si province zoza kala za ngudi za ngetikulu province ya Mbata, province ya Mbamba, province ya Mpangu, province ya Mpemba, province ya Soyo, province ya Tsundi. Wama tutumini landa bitu bawonsono nga tuvu muzaya kinkulu kietu evumpe mutomazaya betu bakongo kwetwatuka evumpe mubukufi matuku meto evunzila yoyo bakongo balutila nga tuvu tata kamufwekete tumini kutuzaisa evumpe tumini kutusongisa kati nga tuvu mpanya nkakata kutuma kutulanda nga tu kuna nsiza mputu sika kutuyuvula papa kama mfekete tanga katanga kinkulu kyokyo evo
longa bakunlonga ngakiao ngatufu kwa sediani evo ngatufu kwa zinkaka zako kadifu kabita tuma visa ko tatuma dedu muna evo tatuma zaikisa kibeni bakongo bwe itulenda kadila mwana muntu zadi ambu tera bantela ja kadi betu bantu katula ko boso zinuni futuvanga mamundu veka kalwanza nzambi otusadile longa vukulongele mukule na mudenda vanga foku volongwa longo kange musi beto tuna milongi mitulongo kanga mpe ndongo golo boso telenge bilwazo yanki bia bonso bikanda bonso wao vutenge nkanda wao shwa baga mayingi shwa teza mo bagisa mankaka nge musi pe kuna yika kesa una mankaka tulanda nga maunta uzanka musi video kali tuvuidi bantu bobe navo ba be na mintombi mo matadi kinkulu donc des chercheurs en histoire bayingi basala mpe zi recherche bon c'est qui a dit kaka votuka uno imuwau mayingi mugikulu kieto mena mumba mindele basonika idina imwena nga vunkanda wasonika muda bachika wena nkanda beni wa mfumu kadi wasala zina ni comparatif mukuna apati ya mavuma mumu bakongo bavyoke yeteza deda kesa bwe paza muzinkumbu kumbu za mavuma bekaka imoniki savo bwe inani boso vuwele ku ndambo za sud le Zulu mukikongo ki mais Zulu vraiment c'est le ciel non vraiment mais dosi Zulu vuwele ko ba Zulu ba on peut dire ka Zulu idina ko ba Zulu bena ba mosi ba kati ko ba ko kadi tangu ba ko ba ke de salanga zi migration zina ba onso ba ile ndi banka ba inda saji donc ba on peut bene mazimi ba mosi yebe tamon alo mbuta ba chika mayani wa kota mumpinda mukwenda kongolola mambo mo maonso ne teza fio divisa ina mais bayingi mu mikanda na histoire babakanga histoire missionnaire bomba mindele basonika ba missionnaire ye ba on peut basonika na mtanguza ka mumpira ya bawo te le mbo kota mukati ko mazini mu makala vuka makala madeda kana ko bawo ko bakomisa ma mambi mais mu mina madeda kana mbweno sawo ye zolo lwao bafunisa ma batula ma kwa kadi mukiboso de kala ye colloque mama tadi di tovuvela beni mfumu nsagone vunda Tsagune vunda yani musi ambassadeur wa Ntete wa Congo etodila eni wa filwa ku kumbanza Rome malheureusement ke ukayinda kalwaka kakuna seka zingila kufuyi alors nkulu professeur nani professeur wamba de wamba tangu to kele fuvanga mamanani to vuvela notamment mamatali Tino Alfonso Premier Mbanzinga ye nani wadia Kivu mbweno zozo beno lutavuvela mubantu bobo nga izope mbweno bakongo bakala zao mbawe Kivu kyoko kina kyangu dibeni kadi tangu tutatangira mamatadi kinkulu kieto mbweno zaba mindele tulendele vyoka valueka lwakeleka kwa diambo kadi baba mindele kaba seko vuvela mamu mumena masikila mubeno ke mumena masikila mbweno zaba idina vo bantu bobu ba baluta sanisina ngabena kibeni bantu bamfunu kuliketo muluzingu lwetovo bena petete tuku jampazi za zingi zo tutamona donc mamu mumena mfunu jamna kintelele mao mumona musongavo bosontele musaki kuliketo ndongo kulu il faut que vous du fouet ne vous ba bobena vous ba spécialiste mo matadi histoire ba kota beni mukwena tombi mazayo matadi kikuruketo kinumana vota kala yembweno za sikila za mumu mabeto matutaji di maleta batika luta mumba kulubeto bavara kali diodo dina jambu da mfunu beni kwa beto mukizaya beni weito tuka kinumana vota zaya weito dina vavatuna ikwetu lendele kwenda voto zolele mwendo weto wasoba ingeta ingatu futu kumini kutokunsuka kansi ngatu longi dia mfunu mu mawonso no mu tuvovele kwa bampangi bita kutulanda mu ntsisa mputu kwa bawonso no ebena ngatu fo ku Kongo dia kati efo siba kutulandila mu bifulu bya mu mpira ngatu fo mu bukufi kya longi lendele kubavana mu beto ba Kongo efo pe munzailu abilwazu mu beto ba Kongo kisaluki akituta sala bonso tu yantiki dikyo sala kaunu ko nanga mfutama me wao tu bakidingi nduza kota mulwazo bibo bantu bantu tsada batele levo media audiovisuel
surtout matadi d'internet mambo malusansu mambo makinkulu bozo tutatata mena vuva katumuni mapanga kadi ikati kwa liambu jangudi mumvita ya ntomuno ya kanda dietu vutu bembole yao zayangovu ate katantama sitwa kidila bele teke mpele ko kidila kalatuna kadi bayinga bitabakisa ko mpaza zingi tutamona kutugu da mpaza zozo muda lembo ko kisaya ikutalembo ko kisaya mwetu fiti bakila kifumu ye kala bantu basikila kata il faut que vous salut qui tout ça qui na beni mfunu mama tutavuvela mena mama mfunu katubembola mo katufesibo idio de tutilomba kwa baonso musula ko bako bo betu kutulanda kinumana vo kutuyikama l'oiseau qui dit ça là bon je vois en français on se débrouille mais tu zoles le vocal le zolo tout na loi salut qui a qui enda ki beni ko kontoile tu na mu YouTube na nga tu sebi to bakulu nous sali sulu antete lolo lunavo kaloko ni lompasi ko mutuvana I tonda ma tanguza onzo no video iva ikili niemanga sisuka vo okay tutondele kadi voti tonda beto nani lutala lubakazi abonima luvana ko bampangiza nkaka kinumana vo kolo lutakota bayingi mutulanda kolo lutatonda bayingi kolo lutazola bayingi mamu tutavanga kisalu ki akitutasala beto sikayikama kusantuala kantamanda kusitasosa toluvana zi coordonnées aux zones de Sadila Nzila yo le Sadila volo zo kutulwa kiselu sadisu ndamde kisalu kutisala kalibla I projets angolo za nene beni dans kati boso vovanga vo enkoko nene mtoka yanti ila ento tos limosi de notre noka kutango kuntoala so mona vokutuni ukitukidi enkoko wa nene lutu sadisa lutu yikama muzi encouragement zeno mu lusadisu bweno mu mvuinu ovo mu bibiluazu bibisadwanga mama onso no mukutuvana kutusika ye kutusanisi na musali kututasala ye kutuvana mpendwengo sovo diambu edi kadina dia sikila go mpira tutasadila kinimana voto sinka itotomesa kansi mini tunakia ye luzolo tunalwa ovo kisalu kikitu yandikile munzila ko RTV kienda kuntwala kinimana okelega bakongo ba sikama ikikulu kieto lusansu kweto la vutuka bakiantu tanjitsu tuvene matondo kwa mpangi ba onso no tuvuti difuna za makutondo kwa tata journaliste yanu tutambudi kwa tata Valérie tambuli mupaka bizizi tutondele pe mpangi ba tu veni fulu ku nani kunani ka budi katarante muda sala enregistrement matondo mayingi mudiodio zambi tu sadi saka kai ba kulubetu tu yikama ni mwana voto ndaka ku tuani ingeta kwa beno baonsono batata iba mama matoko yezindumba lukeli kutulanda ngatuvo muzinzira za onsono matondo mafwana ngatuvo papa tuminivuva lutuyikama ivulukutusadisa tuyansikidi ivuka tuzolele kotasukini vava kansi tuzolele twatombuka nge kutulanda ngatuvo mu sur YouTube en tout cas tumanyema ngampasivo betumpe twatombuka diaka tunampe mfunu walusadisu lwa beno mpasivo nzila Kongo evo RTV ya tumatombuka diaka batele kinkulu kakina kaka mudia maseko kakina kaka mudia kitibanani ko kansi betumpe bantwenya tuena mfunu wazaya kinkulu bilwazo tufisito matanga ngamikanda tufetiza ya bifwanu su evumpe tufetiza ya bifulu bya mpila mumpila mpasi foto masadi yaka kinkulu ketu tatumakyozaya ifu betu bakongo kwetwa tuka ipapa tumene kutusasi lavu tuka kuna Ethiopia ifu muna malembe kutusongese nkianzila yoyotakele diatila evumpe tiye wunu kiki betu bakongo twamuanga na ngatuvo munza ya mvimba matondo kwa papa kamufekete kadivo mu ntangu diaka yoyo kutuveni twamuka na kintwadi inge betu ivumpe matondo diaka kwa binu baonsono ifu kwa tata Valérie Lukau munu mwaneno pangeno tata Dietende kelevantwala watuvuvulukieno lusala kiambote ngatuvu bilumbete kwiza sitokala diaka kintwadi beno yebeto antuka matondo mafwana kwa sedeto mukutudikila madia mambote mambo matadidi nzila Kongo
tutondele tukutane mu bilumbu ekikulu kati kwe utadisa adileke kondolo zai kati